kawiso, tātou lii mo tātou whaola nia fiafi, I wō mapaanga, o le nei po I Paul Kalami, ia fiafi e whawhiroa I atu I sunga I whawhengainga mo nātou wharatua, ai ni ngata I lea, ni pa ia, le loa loa, o le tātou atunu, le nei fiafi, ai mai se paanga masangi, o le Paul Kalami, o le malo, o le tua, ia ni la fiafi, ai le amataina tātou Paul Kalami, ia o le a sauni se talo, ia mata tātou Paul Kalami ni tu la fiafi, tuhala mātou tamā, ma Yesu Kawiso no mātou li I whaola. Mātou poto lava nia fiafi le tua, mātou te whapea atu au noa ma oe. Nei aise mea mātou te mawhaia. Nei tu la le tua, wala atu a nganga pa ia o sosua mai. Awa pe ngao na tu whātu lau upu le tua o mātou ta mawai lava. Se o whanmolongo le tua, ia whanmolongo le toa. O le upu e awa awai whātu wai mātou ia mātou poto. Au mātou iai pēa ngā wenga lau whio. Tau nia fiafi le tua whau mai oe ngā pa ia ia te mā ua. Au mā ngā lue le tua ta mā ai ufo I le tua nei au nang. Au alawa ni ia te mātou, au ni ia te mātou, whamuia luso ia mai. O lo saunia ni po kahame o mātou ta mā e maisio si o mātou. Te tai le tua ma whalitua mai se pa ia le karesia I le leanga le leo lau whio. Tasi mai o Yesu a ngā pai. Amen. Amen. Ia. Nia fiafi ia. Ngā wai lunga o le muskuinga kako. Mukara nia fiafi. Ua maliwatu Yesu I Usalema. Mai aso utuanga I atu sa tano noa ai se au auna le tua I le mita upe skumatas. I le whawenga o wato e tūla saro. Ai whai u le Paul Kalami. Ua lama e tangata I utaia Yesu e mana o whasioki. O ngā ua ko a kele ka ngaka ua maka ngali liu makali kongu I a Yesu Kawiso o ngā whawenga lenga. Mea kupu I o Petania. Mea sa iai la salo. Mai o ila lenga na kupu loa le mea lea ua kau pule le au whai kauranga sili ma le au Farisai o ngā la apu e a Yesu e whasioki. O I ngālanga wese lo Yesu alu loa le I le singu o ngā le ilunga I whai upu e. Lima koru. I wharaima. O I ngāranga maliwe se Yesu o le ala e o mai kemine. I whamaila ia le amakangor ka kōkusi. Whamai o maliwaku Yesu I Petania. O le wako e o Yesu I e wherua I Malasaro. Le wako e o Yesu e wherua I o ia Lasaro ma le ainga o Lasaro. Mai ale makau mua e kau whai pasipun malkasi. Ia o kusa o I ngā sasaungia ia Marita ma Maria ma le ainga o lako saungia spai ngā ai. Mai o lako saungia spai ngā ai e kau samia Yesu ai ngai ai foi la Malasaro I sa ai whakasi la salo. Ma ngai ai o le maka upu whamai o I ngā sa au ngai la I ngā malia. Mai wa au ngai ngā malia e ala I le whaongainga o seu manongi, o seu makua kaunga kākeni o seu makua se mea ka ua pele I amalia. O lea la sa ia kakae mai a uaile mai o Yesu ai so loie I nunga o I ngā lenga I foi I lenga ia lenga o so ia yuka.
le fa mai ona me o mai mau i le oh ai le ave fa kau ia mau a mai se kupe ai ave mo e makiva o nga ka o le ka kala mai le ngoku ai ese re amionga nga ia ese le e ese le o langa le o lai ma mai e wa e fai kau ia ma e sila ia kusi nga ia fa mai fe kala nga Yesu ko ke ngofu a makanga makiva awa nei ko ka ke le ngofu ia le kai mea o Yesu ai fa mai la i ngāne nga whai ere kala Yesu o mea i o whaakingo i Maria i kia o le kai muanga le o longa marimu e no i pasta le kai mire nga whaanga o Yesu o mea lo whai nga ave o le pepe ai ave e se mo nga o umangongi me uso i ngāne whakaunga mai o le ahoi. O le maliu mai o Yesu e koe maliu mai Yesu e whainanga ruenga ai wai no maliu. E iu mo wa o mea mangongi ang sao ngia e fingile o mea iu waikingo ka ngaka pea maliliu. Kaka iu kaya. E iu waikingo ka ngaka pea o le keimiu wao. Ia au nei la fia fia. O le kala ia Yesu o ko akele ka ngaka pe o ia le fai finga o inga le. O ile o kele le afoi. E sawa Yesu e ngau ma Yesu i la ko loko ia sala mo ma kele va venga fai Yesu le o foi la fai nga ko fa ku mai la salo a verdade o al media le fai unga fai punga se fulu por fai po ivanga ia va mai o a fo ia na salo ka pure la voli e fasioki ai sia o nga ua la ko ka kongu or nga ka ngi ona salo sa o kilo ko fa ku mai Yesu ora la wa ki kilo wa va ai makali kongu ia o la se si me ko fai a fai vo e mai e sila mai ngia fia kari kongu le upure ale atua e le ai se si mea o ka ko va ai le lulu wingo le raro langi le mele iai kele kauki mo kukupu mai mau mea mami o le ko kongo le fio pa ia le atua ai e au o ngaka au nga ngaka ke fia alu le malo le atua kalia le upo le atu. Wa kele va venga nga fai Yesu kongo no mu. Kele va venga fai Yesu kongo no mu. Alai. Olai ngal kar kongo. Onga ya, ia ni me ka o le masa salu. Onga ia o wali e ku ma i mo ai mesia le wali au kusi. Upu o wali e le o kama maku ku kama o kama i o la ke loa le mea mongi ala e mumusu e se ia ngai e le fio e se man mea ngona mo wela ko loa mo wela ko mea ai le o mea ia fa mea kala poko so monga o mea ia makangi ai fa longo lo upu le tua pe o le mea na le o fa longo fo i la ku ia la salo ia wa mai ia ka wena nga fa pingi male i do la salo o ngai o ko kere nga ka wa fai upu ngai runga nga me o ko kere nga ka wali o fa ko o kali kongu ya la salo mai fa mai punga se fulu ngai ya mai o ka pule le au o ska una sili e fa sioki ya la salo ai se arme o la fa sioki fo la salo o logo fai e Yesu le va venga e fai loa koe ka ngaka. O ia sa o anga winga mai de langi. Wa le mea le ala inga le kali kongu. O le fai ako Yesu ia kali kongu mai ia kia o au winga mai mai lunga e lea kua e loka ma. Wa anga le o nga o
Ale ai ki pa ya kuma yele. O le I loa la po le ko inga me ti ko inga ka ko ngunga e fai ko inga ka ka yu ka yu wa fe ya la ko ka linga fe lo ko gama ia ngore. E le fio e se ama me le me ia ai ki o pe ala ia e lo shunga e manga ia la ia li le salo fa fonga mai o le ngau va mal lama ko foi fe au ia le va enga le nga ia Yesu ia man me le ko mai uma ia nga ia pe on mata o pos fu kasi le ngau fa mal lama ko foi fe au o le ngau pule ia yu ta ia pu e Yesu inga ia fosioki ai mo Yesu o mo nga o so o le si va enga nga ka ele si lau ele nga o le va enga le mo ia e faraima o ingala len ko mali ele amakanga ka ko me o mali mo Yesu betania o ngu o betania o ngu le la salo ma ngayo ko va fin ya ko yo mo aso o le pase ayutai ele la ye bele ale la o lo mo ko ka le manga mo ko ka po e fie mo po ve me Yesu le la o ki fie mo wa o ngalen fa lo mo lenga ko fa tu e Yesu ya la sa ya bela len sa mo la sunga le la nga o ngai ma bia ia mawhaanga ele uu. Ia, kaungaka. Ia mawhainga ruenga uai a ao Yesu whai mai o le aka o le whakai muanga o lona tanunga. Pe o le lenka wha makala ko le whaiwhi au nie fia longo inga a maliu lor kangaka e uu le uu ia maawe keu longo kunga mau. A le uu kaungaka kusa e koru se lau ke ngali longa kau. Ile ia fa mai lo ele ka malonga o yu ko ne fa la ka Yesu la le me wa o mai ele ngi u ka e fa o ngai ele ngi fa finge ya te o Yesu ai le ave fa ka u inga ia mau o se e ave ka maki kiba ia fa me Yesu le la na fa ka la o yu ko le o ka ngau o la ka la puspa ia fa mai langa ki kai mia le ala ngai ke ka ngale veke o me mo le veke o me ko mai ka nga fo ngale ala ye me ngau ko Haleluya, biele li. Ya. Wai lo ala ka nga kayu kaya. O lewa ya Yesu I le faleo. Faleo la salo ma ngayon ko fafi. Ele pe ngo fam kala fe o le fe ko sa minga ele la ngo mai ya ka nga ko ngo fia I lo fo. O ngo le fa lo ngo le mai mala salo. Inga ia la ko fe ia la ko va ia la salo le fa ku Yesu. Ya le foi ka lo nga sili o ngai pe nga sa mo lo suma la o mai la ko. E lama se me fasioki Yesu ia ma fasioki ko malasa inga ia ngo ko kele ka yu ka yu ka kong fa ku ko ia Yesu ale va nga mong ia ri pasta ole kau ka pe en ole kala le ia Yesu malonga malo ole kau ka pe en ole kala le ia Yesu malonga malo pe fo nga sa ngola usunga e le ka kong le va nga le ia Yesu pe ia nga kele o por kala mele fa so a mai se kele o nga le tua o lo kuri maka ia e kangaka yu kaya e sawa le mesia le lau ke whaakari ai I longa mamanu maka ukia e whaafoe pe ka I mua mai ni pori kāro I fika ma sause mamanu maka ukia malala ko leilo o le mesia le ngā fio mai le whangau mani whanpovi pe o kaya ka whankala ana mea piko silinga ka ua ka kaunga ngala ko malama ai o le na va ai pauale se kanga kal o le ko ku waia e joki o le va ai va venga len ko ku joki pe o e ka fa mal mai e kusa fo I marka ko mta upu I ngi va ngale fia e o malolo se fu malelu fo mai o ka ya u fa lo ngoi le moto tangata ya le o mari mai Yesu ko sa minga Jerusalem le o Jerusalem mai Yesu ia ngo mai lo le o kanga ma maua mai Yesu ia o ka ngofi lo faki me o lau pamba va e fola I au wala o nga o le melen kari ko ngoi ngaka le mok ia yu ka ia o nga o le koe ku o la salo le ngok a wa me maka kia le nga ia le o ki o la salo ari pasta maka o vo ile nga alu le fe au o ko fa fingi o ia Yesu le nga alu Yesu le si ku o mo lama vo e ka ngaka ma la fasio e maka o le kula fong e fa mai sau le fe au e fa mai mea ai foi a Maria la ko sa ule wa fa so ka ngo ale kula fongo a Israel
a koru aso o oki kangaka ai koe kumai e le karikongu e le imoku le mea ka o le mai a lio le kua i ngai kuma puse solmonga a le mea lea ngā lainga whaakari Yesu se i wha aso ko a karikongu oi lea le makaulia le ngā aku a wha mai ua mangongi ko wha aso karunga oki ai anga whaape anu Yesu i le koru aso e le kai karikongu o nga lako karikongunga se i longa e wha aso ko a moku le mai a lio le kua i ua maniu mo i argangaka mea ngā lainga whaakari Yesu se i wha aso ko a alu le i oe whaaku ia la san langa o le kula fongo ngā marasu e ngā fōma ia i sala elu mara au popoko i sala elu se i longa e wha aso ko a i lo woki kangaka ai a koe kupe ola marikangaka i koru aso e le i moku le mai a lio le kua i mea ngā wha makala mai e poko soromonga e o le mea ngā lenga kauanga kari kongo o ngā lenga wha aso lenga wha akua i Yesu la salo e le o le koru aso le mea ngā sau ele whi au ai musu i Yesu e alu le kaiminga se i whaakari Yesu se i wha aso ko ai loa i le ka ngaka o iukaia ko wha aso karung maliu o mangongi mea ngā ngā wako i oa whai mai ia e ngā iong kua whaafini Yesu ua e kuai mai ana i ngei e koe pū la salo o le ua wha aso ua mangongi la salo ua i loa ua karikongu a ka ngaka iukaia ma kua whaafini o Yesu ua maliu la salo ua wha aso karung maliu ia pe o le winga ngani pasta mela le ua kuri kufai mai lo le o le karikongunga o le au whai kaulanga siri ma le ngu o iu e mai sa le au whai kaulanga siri le la ma langa ko kele ale ngu o iu kai ale o karikongu a le ua li ia le au whai loku la e manga o e lama e fasioki Yesu inga ia ka ofi ai le fe au ma le kala le lei ai Yesu malonga malo io se vai ngari pasta fa o al le manga ia la o le o mai Yesu longa mamalo o le ua fola ka ngaka iu kai ale au wala ia ma whaakau ngu i ngai le perfekanga ia ua malanga ma Yesu o Yesu i longa mamaru le ua pe o le perfekanga ia e ki o ia i le asin aleluia lia lili pasi agora i basta malu la wat faso ali basta ina fia ma ia menga o ka ko o ia yo voy o kangaka ia nga alalanga ia Yesu o le moku ha ona au yukai a mai o sana ia o afio mai le kupua ai le vuela ko ia na koe alalanga hoi fa sa kaulo ia Yesu e koe alalanga o le kusa o le mea le ma ia le mea le kusa va mai o Yesu i longa mamman kusa ua le mawhai e se si o koe ka o whiri ke mingei o ngā ua lo wa alalanga ka ngaka makari kongu ka ngaka ma wala au ia o ngā ua wala ko kari kongu a ia Yesu o le alo le kua le kupuku pa mai wa fola la ko ofu fola la ko a se i whaisinga o aso lai sa mo so wa ai ne mea le ai no ko i le mea fola o lau pa mai lalo na sa ai sa babagi no ia asa alo so yo mako yo pe mo lai ki o vai me ngai o ia o fola ia ke mi nga ka ke sa malaka lau pa mai kasi mo sa la ia fola ia ngala sa babali ka me ki mama ia no pole haka le ia o me la ia o le paka unga o le valo anga me nei sa wi mai o poi lo ki e le kupu ele kama asing ore asing ele ia se si ki ore kama ele fa nga inga se si ele ana ma ia la me nga wi ai uma wi lang pa ki ai koe boa foi me ne o le vo koe ai na i fo i ma kama fai Yesu ele fai upunga ai fai pa su pikua ana pe furu mo mai ua le loa e no so re mea ua fuat tainga a wo Yesu lona man na lato matua lea ua tusia ia mea ia teia wala tau fai fo ia mea ia teia ona mori mawai lea o le moto tangata sa lato iai maia
ina ua walaawina e ia o la salu nei le tunga mau. Toe whaatuina mai ia te ia na ie watch. No wala kusa lo koe a piar me lea o la ua i loa ka ngaka ia Yesu na whakuinga la salu pe o menga kan ngoi a pasta. Ile mena ukali kongoi ka ngaka ia Yesu o ngawa o le aso whale nga whakui Yesu le le anga i nga yerkala Yesu le whai Maria a whai ki kari kongu mai e kia e koe ku ngano lukua ngani mai whai upu ngai o lukua whai upu e le mena whai upu e luis furu ngai mai sa ia inisi e le di whaatasi ma e nga wa e tausaminga Tāpua iai. o I i la la tau ia o ane ia Filipo o Betsaida i Galileia ia wa la tau o le atu ia te ia o whape atu leli ie mātou te fia whailoa i ma Yesu o na aru ane leo Filipo o tau atu ia Angelea. Kusa le mea lei, o ka ngaka i ngā mai o lu whiwhi loa i a Yesu. O mai la ka ua kui a Filipo, alu loa la Filipo ka ui a Angelea, o loa e kelea Filipo ka ui a Yesua. Ai mā ngai ai o le mea ngai ai ngā whai upunga e lua sifuru ma le whaa. Ngai whamai e moni o te whai atu i a te o tau a whai e le pala, le pau, le fua o le saito le pala ai. E tūmau pēr e tasi. A whai e pala, o na fua mai ai leo fua e tele. Mā ngai ai o le mea ngai sa unga au. Lai kala ngoa le kua le upu. Lai kala ngoa Yesu le upu. A lua kua le upu ku maua i e le ise me whai ai. E kuala e le ise me. Ai a waku le upu ngā rui. Kufa le upu ma. I le loko le ngaka. O ngā fua mai na ia. O fua ia mga o Yesu. Pei o le mea le o suinga. O le upu e sui ei ka ngaka. A fua la le upu i kongi e ka ika wa fua mai le anga le lei. Fua mai le alofa. Fua mai le ongu sai. O mea umai e konga fua mai kongi e ka ika pe a ola le upu o le malo i kongi e ka ika. Wa laua wa la unga mai pe kufa mai se whaifi au. Kufa mai se awao. O ai lava ngā kau le a whaangainga i nea tua e kufa mai le upo le kua e ka whaalongo, ka kahalia, o ka sui ro. No moi o le upo le malo e sui e ka ngaka. Pa ula i kongu le ahui, le whaku le la arulu le afiafingi. E kaulanga fua mai. Fua mai langi fua le lei, fua mai ni suinga le lei. Ia wale koe kaukala i se ngi upu wainga e whaki ngā po ngi upu e whai e se skaka a wasui se upu wainga le wa lofa ma kia e se o langa o le skaka ia pio ia lunga ia wapenganga au ngā pe mo le ri. Wa ole mele le wha mai Yesu wha mai e moni o pa iaku ia ke oko. A le pa u le whaku. A pa ua le whaku maku maua i ele pala ngā le ku oirunga le ise me whai ai. Mauro le koe ngā le mele whikala Yesu i le fua le a pa u le ele a pa u le parpala o i pa u runga le awala ngā mai le o pangpere le ima le pa koe pa u le o le whaku ngai ola mai ma fua mai fua le usa o le upu a le kua la kouia o le upu o le loko. E sui ai ma faufaunga, sui ai lo loko e sui ai mea ki whaia. Wai pea wha mai e su i le keiminga sa ui onge ka halai wha mai salambo o mai le malo. Salambo o mai le malo. E leo lo whaalongo o le upu salambo ma e kankangi ana i le mea ngai ku maua ia. A le upu o le meka o le salambo, o le sui o lo mawhau, sui a winga, o sui oi, sui ia.
E le aia masese i o maingi nga o umai i o langa ta o iai i o le hoe make kalangoa kumale whaifi au ke le ka haka o iloa ia pasta kukuafi ia o longa fo ila ia wasui fo ila nga whaalongo pasta nga whaalongo lo le upu whaalongo lo ka kingonga le nga whai nai si la fia le ko le ni ngo o lo kangi mo o papea le ka ngaka fa nga inga le tu o sui na e fa longo le upu i le upu le malo o la lo o le ala ko ba kwala le fa ku le upu le ala ku pa u le ya fu lo o le fu nga le o ma le ke mi o ma la usi be anga sau le kua keu le langa la au olai fa unga ele keu ele ko sena au ele nga o ku ai le ola ele ngi fua na paul me mga oia Yesu nga le vamaya ale fua o ku le o ku maka o fu ola au ele fu mamai kaia mana foi nga le o le fua le foi o le wana nginga ma ia keli ana ma ia kele ka ku fa shor fa upura anga fa upura le ka va a ko ni le ka fa anga ole ku fa kwa Yesu me al malo ai ele ka ko mo ai ka ia ka fa ka ma ia le se pulo se yo se fa ma fa upura le ma ka o fi nga Yesu ma le wali ai pe o le kile o le makau pura a le hola le upo le kua i kongolo ai ma pa u fua mai se fua le na vaira ia e ke awa o kulo fa o ma fua mai foi la i o la fa ngau wa shava vali ka mai kile i le mea le o fua i lo wa e o la wa le mea le e fiu a Yesu e avaku le upu avaku le malama wa kai loa wa ki nga kalinga o le waria ele fai yakwa Yesu o ha unga sau mai nga a ko ke li kari ya ko ke ele ko ke loa kama o ha u loa kama ngo sau mai kama a fai la ko ke le kari ya u nga mai kama ia le kari ya fu la ko kama o le pinga le fa ma ni le beni nga fa mai ya Yesu ya le ka mai ke nga no papa kisho ya Yesu le vai ya ai makala le langia ai fika lai me le ko ua kali pele le la ia ko fa longo ya ele vai mai se si upu me lo ua kali pele le ia ko fa longo ya le ala me ka fai ka ko fa longo le upu o le malo le tu ele ia se si me fa mai le ko mengang sa Yesu fa mai ko ha unga winga mai de langi ia ko kali ha o le nga foi le ka ko ka o pulisi me fa mai o ha o le ale ko ai ho so fa mai fa mai le kin o le ia mo ver ka ai fa mai o ia mo buai fa ia pa de mai mo vai ia mo vai so ai fa mai ka ko ka o le faku o le lulu le pōngi. O le upu le tua. Wa le mai apa le faku. Aku mau le mea le se me fai ai. Winga le ku. Ai lulu aku le upu le fia fingai. O e fa longo mai e fa fonga mai o le kama o le kinga. Sui lo ma fau fau. Sui o langonga. O nga punga mai la i o mele rei kongi haki oi. O nga e fia lea, e ke whai kau le upu lea, ango le upu lea, whamau le upu ea awa o mai e kako, e a o wai, e wha apoko, e wha akongu, ia kako le lei ai, le whai ngaro ngaru e ngā lea tu. Ia, baku le usua kau ni peo, ia ngia fia ua kau, o le whai upu lea, wala ngungo pikia o le, ai ka kusa o ia le e vai le woli ile ai le lua wa. Amen.
Mangayan mele wa fa ma fa ni fi pasta pe o sa mo e pe o se fa o tu po se kibe pe rap a ko ai le mka upu langa pe ole au kuai o sa unga Yesu o langa upu inga ia o lai kangaka ma ia i loa o ia ole mala ma o ia fo i ole upu o longa fofonga fo i le ma lele o le upu e o lai kangaka ma ia mala mai ka pe o ngai sa unga ia fi o le winga o le sa unga Yesu apa u le upu ai ke le langonga inga ele fainga suia lo o langa ai a fai ke kalia inga le upo le atua e ma fainga sui ai lo olanga e sui ai lau whaalongo sui ai lau wa ai sui ai lau kaukala sui ai me ke alu iai a fai le ke fia ke alu i whalkalapu e sui ai lo alu i whalkalapu i le upo le atua e ke le koe alu i se whalkalapu ai ke alu i le lohuma e kalia Yesu e ve mari i mau whaola aleluia vi ele ai wa mangai la ngai so i foi la lufu lima li pasta vai mai o se fa pele i longa ola e fa mau e ia iai no winga fa pe ke fa pele i longa ola ai le fa mau lo ola mo Yesu wa ngo fa mo ko fa mau lo ola ai o le au nginga male malika ko maka upuringa fi pe foi o ngamori mau Yesu o ia o le mala i e kalia le upo le tua ia e ke ola Aleluia, ia le li fa mai fo ia Yesu. A fi au nga mai se tasi ia ia muri mai ia tia. A longa ka unga muri ia e maua e ia le ola e fa baba. Aleluia. O ka ko va ai me wa kukupungi. Mo maka ngei ele fi usa wa pasta ile lo longa e kafe ka va kuma le kafe ko yo fa. Ai ka ko kilo fo le mele tupu mai o ile mu ole tua ma male mu wale sa fa ka ke mai al fe ngai ko ile mu wale tu wale o man kai mi am ka ki ala ngai ka mu wa me uma e ka mu wale fio ale tu wale tu ole pe wala fa solo mai la lo fa upu ngai lu fu fiku ole fa makalanga Yesu ole kai mi o longa maliu e se ia o ai la lo le fa upu ko fu male o nganga fa malama ia Yesu ile moto tangata ia longa maliu mai ma fa ai lo Yesu o lo atu ngai fo i lo loko onga ole tama o ke kuinga aku le mamanu ia te o le tu ia e kuinga mai fo i le mamanu ia kia haleluia bi ele li e pe e ka sa a ko ale me ai lunga mai la onga o le malama ma le ka kongo ka ngaka yukaia ia Yesu o ia o le Mesia o le alo le tu pe ngai sa ngori e fi pasta o la fa malama kwa Yesu le moto tangata o ia mai kama o le kama fo i lai ko kongu ya ke e le mafainga ku ese inga o ia malonga kama o ia mai tama fe ika ngaka isa fe ka mo vi e fa ko Yesu ko pe ngaka ka mo vi lo ma la ka Yesu ia mo ese Yesu e nga fi wale o kilo ko fe Yesu o Yesu longa i kuma manu longa i tuatua e fiu au kilo a wa ese Yesu ala ke le lola wa ese Yesu aleluia ia o mai fai uponga ko rusuma fitu a basta o mai wo ia fai foi longa i tele lava o la ko rumba ia ele kari kongu lava le mo ko ka pe ka kala mo vo ni e fi ka ko kus fai e kele o fai longa ma fai Yesu ai le kari kongu lava ka ia pe vai ngai sa ngoni e fi ia fa me lo Yesu e sile la ualu ele ma malu se perfecto i lo mamu e lo winga fa me Yesu o ke ma malu lai o ngo ese kari ia o ke ka ia pas ia ko ni basta so ka ngau le o kai la lo ko sumo di va ir me no e kam ka u no mon mau mai sei ia mo le o vai ia le fai punga me ia ka como le macho ka longo o faria foi que ia ao le vai o senhor era fica leva que lá Yesu a le ai que como le wori ai o mal o shawa na di le mera le o ile ia ka ikara ku ia paka fa anu ni paka fa ka mi lu poleri ile ngu ole tua
o se e alofa i o le kualumu. Alofa ke le kualumu. Ai le ai le karikongo no i lunga kari. Ai o le mele iei ku se le ua umanga nga lako whasa kaulo i Yesu. E vai e le whapeara i ora bori. Ai e ngaka i. Ai e ngaka i e le ko i eise se koe so oa le aho. Le kala inga o le malo le atua. Ai o le mea la ngā ringa na inga ka penga le le i o wori i o ngoso. Inga ke mulmoria le ma ke mulmoria le kala o le malo le atua ma karikongu ka kaida. Ia Yesu ke wisonga Pai punga e whawhanga i e ari pasta. Mai wala langa atu Yesu o whetala i atu. O le whātua mai a tia. Le whātua mai o ia i a tia. A o ia. Wa au ina mai a. O te lewa ai. O te lewa ai mai fo i a tia. E wa ai atu o ia i a tia ia. Wa au ina mai oa. Wa o sau o le malama i le lalolangi ina ia le tu mau pea i le pōriuri i se tasi e whātua mai a. Wa ai lau i nianga wui. Wa na e le beale ale le fai. Wa la ngaku e su fe aku. O le fa ku ko mai e kia o le nga winga mai au mai lunga. O le karikongu mai e kia u nga. Ma wa ai mai o a ore mana malama ngo sa mai lunga. Usa o mea i o le ai vai sa o ko o mea i o le finga o Yesu ka ngaka ai le mafai anga karikongu ka ngaka i meni. Usa o le mana malama o le lalolangi wa le fa mai Yesu o i o le mana malama o le lalolangi. I le se mana malama e pe o le muri le pula mai ka wa. Basta. Moila, amen. O le mana malama nang sau Yesu e mai ka lalolangi o le upu le tua i karikongu ka ngaka le upu le tua. Ma ngau wa i e whaalongo ma whai le finga ngalo le tua wa umanga sau Yesu e amu ia ka ngaka ngā whio mai Yesu o la iai. O la ko wa ai mana ko karikongu iai. Mana ko shava vali mana ko pa ia Yesu. Le anga o kala le ngau fai ia Yesu le fai koma. Mai ko mai o ele karikongu se no ngai e ka u le mele ia ba ai nga maka makango nga lima o ko ku Yesu. Wai lo le la o ko e ola mai Yesu. Ko so fua mai Yesu nga. Ya bala ni ko fai ko le ana ko fai loa haru lo ko o le mea wala i fai lo kala hapia anga linga la foi le feka la inga Yesu fa mai amu ia fo ye le va ai mai ai la ko ke karikongu mai mea ia la fa ia mea inga fai Yesu ma mea le la i ka ko leo kako karikongu le leima kako ku mau le upu le tua. O le malama le usulu mai a kako. O le upu le tua. E wha malama mai kako. Wala e wha mai a vai. O le sa vali le pōriuri. E nga kere i rosa mea. Ai sa vali le pōriuri e le se malama paule me fe ka ia i ma oeo se pō mōri. Pe ke oe lufi ko ai mai se si o si skanga. Pe wa ku iso aska vale o lai kule au. Mon me ka wor po yuri ya. O ngaka o lai o makwa. O lai sa fi sa vali po yuri. O le po yuri o lai ka u Yesu o lai ki sa vali mo meo. I meo le o langa ngek. Wa ngaka o po yuri e fai mea la langi ngek. Ngaka o malam lama e fia i meo le malam lama. Ua o kako ka maa o whiore langi, o le mana malama ia, e le yo ia se pongi sa, au kako na pongi sa, ai lua kako mana malama o mo le fio ngā le atua. O le mea la li, o le a fwoi lai mo mori aku le fia fini. Ia, ai mo fi ngaro yo fwoi a maua. Le a fwoi lai mana malama o le u mawhia fia fwoi e fai aku. E mo i ma wha mau. O le upu le tua e sumalia ki whai kau,
mai sumalia ke whanongolongo i le upo le atua whawhika iaku i e o maka mai ma whanongolongo mai ngepo kalame o le malo le atua whamanguia aku le atua anga o le ka ngaka e whanongolongo le upo le atua pe o le mea nei whamei le ngaka sa ngoa i tutua le e pala o ngā kupu lea o ngā ora i lora i oro ka ai wa maku ale upu le kuku wale melei kalo fai se upu ngā ka kia so le kele kua ka vale o kongo fale ai lesu e ngā le upu le atua ai o le ngei wha maalusi a kuni ngia fiafi ko anga e fai kau le upu le atua o le upu le atua e iai le ola o le upu le atua iai suinga iai o le ai e ika mai e ke whea mākua e māwhanga o ia. Anga o le mere i. E pei aka ako o le mere e whai re i Yesu. Ka kui kala i aku le upu, ana fwe whai ngaka i a kaika. O e o muni mau inga le upu pole, o le upu le mālo le atua. Au ai ke popole i kanaka ngaka, au ke popole i sisi me whai. Pau ole mea ke mingei, ka lai le upo le atua, ka lai le kala le lei o le malo le atua. Wai fai ko koa le hawhio mai o Yesu ke wisu. E lei le o mai o Yesu ke wisu si ki aku, ka ngaka o runga malo, o si ki sangi o le malo le nangi. O ngā ua, wai o lava ka penga, wai lava ka oso o ngarea. O le kui aku, walusia arfau, i lea por kalame, ma lea por kalame, e ke wha fonga mai ai lea fiafi, ma lea fiafi, lea kai au, ma lea aso, e ala lea fionga pa ia lea tua, au ange i fiu lau whaalonga. Angai kele ia au ngā lea tua, o le whaasoa, le upu, o le malo lea tua, o le upu e oro hai kako, o le upu, e ngang whaasa o loko i kako. Lea o whamai Yesu, e whai ako au ngā uinga mai nilangi, ai ko kere kari kongu mai lawa. Lea whai koe o hau le mana malama, ngo o sau manu ngā. Lea whai le kari kongu lawa. O le inoa la, o le hane mea, o le inoa po le ako i ngā kala Yesu e whai i noa ngu. Ia alwa o mea ia. E aro ruafi i ngangana wali ia. Whei kairo i kala Yesu, wheo solo i champing, o solo i ama, o me la o whakau a Yesu. Pei wheneng whekaringa, o Yesu a o kemi e kupo i me whapea. O ngā mariu ne mui whai Yesu i oka ruma i nei noa mai o le wa whio e se Yesu, o whio a koe, o whea ere ni o whei Yesu, o alua urua. O le si ui o ka ao, ka maka upani maangia ni melo o ia. Le bisi na ngai en mai le fai upu muni ngai 50 pasta. Ana ma ngai o me ngai ai. E mai ua o i loa foi. O lana polo inga o le ola e whaavavau lea. O le nei na mea o te. O le mele leo ke kaukala ko ia ki o kou. Inga ia kou maua le ola e whaavavau. O le mea foi le whekalai mai e le atua ia kia. Leo ke kaukala ko ia ki o kou. Kusa o le kaunga uma o mea uma ia pasta. Inga ia maua e ka ngaka le ola e whaavavau o le malo o le atua e whaavavau. Makaulia a e whaikau puspa ia o le malo o le atua ma le malo o le langi. A kalangoala i le malo o le atua. O ia inga po o angangu o le malo o le atua. I lalo ngei. A kalangoa i le malo o le langi. Ia o longa malo le i le langi o le ola le whaavavau le kaungo. Kusa o le fina ngalo au kua le ma le fina ngalo. Mau kuku ngala inga kusi pa ia. Inga ia koe fo'i ka ngaka, ma ia maua ka ngaka le ola e whaavavau. Pasta, o la kala maanga ia lau tuatu. E koe maanga, koe ripit me lau sau wanga le mai o le malo o le langi. Mai le malo o le atua, o le malo
o ngu ma ia le kong ki kala mene mu merka me nga mo ma uso na kau dia lu ava e ai fai kau kuis pa ia o le malo le tua ma le malo le langi o le malo le tua o ia inga nga o longa malo i lalo ngei e pulea lo loko ma lo ngei fo i o i lo fina ngalo ma lo ngei fo i loko pe o nga kau kala koe e le au nga le tua ni e fiafi apa ule upo le tua ia ki oe ma pala maola o nga wa ia ki oe le malo le tua o ia ki oe ia inga ma polo inga pakula fongo o lewa e kausia upu po a fionga le tua so se mea e fai mai le fionga le tua aua don't do it au se mea e fai mai le fionga le tua fai kamo e fai o mea ngai finga ngalo ia le tua au le malo le langi o lo afio le tua i longa malo o i le langi sau kuoko o lai fai ele ngā luenga fo ia a mea o lai wha ma ko i ngai lua sifuru ma le wha o lo o i foi le ao ma le po ma lafo la tau pale i le mofo ali i ma manu o le atua o le malo ngā o le atua i langi o le malo ngā o le atua i le langi a o longa a le malo le atua i le lalo langi o aia inga ngā po pulenga po kula fongo le atua po langa upu lea e ka i lima i lo tau soifua ai mai se fo ngi o so mako wola e kusa ma le fina ngā ali basta o la kalma e ke le me wo i ele ma ele pela o le kakalo Yesu le no me ya o mai lo ma o le manola le o mai o pulenga o mai la o pulenga le ko lo pela ngai so ngi yo mai fa foi yo mai pulenga e pulea lo ko ye ko lo ai ka sino ko le wa hallelujah to the king ora va bashiri o vaenga ka ua nga ia o mai le pulenga le malo le atua o i le langi i le lalo langi a waka ngaka o lo i le lalo langi o oe o lau sunga a mai se foi o i matungi e ngā lulu e kusa mare upo le tua ia kamungi ke le tua ngia hallelujah ya vi ele di pe on ka mu mai i le si u al ka por kala me ngia fia o upu ai le fa ia ku Yesu inga ia mau e ka ngaka le o la fa o upu mai le tua o nga ki liva ku le Yesu i ayu kai e ale ka ko menga fa me i loi a fa u so lo Yesu fa mai e ko fa sala le tua ia ki o ko langa ele o pala le faku maola le faku le lu ko ia ia ka wa man manga nga pasta pe o ko fa ku ia fia fi o me uma fa me le fi o ale tua o ki fa ma ia ki ai ele ma fai nga sau nga ka sa o de malore sei longa ui mai pulenga ma fo fa ma kalia Yesu e mali ma fa ora fai longa e nga va ale ko malore amen malo so i fu nge via la fa fo ma sa moa oi ma ngai ai o le mele Então vai mai Yesu o le ala o le ala o pumoni maleola e le mafainga e al waku i le balo le i le kama pia e le ui mai e kia o le ale ui mai le e kia e ke kalia e fai mali i mafaola i luola ia e kalia Yesu e ve mali i mafaola i luola o lo kalia o Yesu ke wiso wa mai no la io Paulo wa le ko yola la Paulo le ko ai a wola Paulo fo be na le famile upu e pala le upu o nga fua mai na io fua le le wa e ko ma vai la io wa le ko yola ko nga o langa le nga yola a wa e ola mai o oio nga ka fo wa e ka wa e sa ngo fu i upu fo i upu fa marusi au o upu ki maka o upu e apu i a inga ka i le hinga i le tua ma ngia ngia fia fia moa lau fa fonga e meisi po i a anga li o le upu ngā le tua ngia fia fai o e fa longo mai ai ki fia ka lia Yesu e mari i lea faola i lo o le ala lea i le malo le atu o nga pulea lea o lo loko e Yesu ko Yesu ia fai lai ke fira ka lia Yesu e mali ma faola
Ia ole a whai e sunga a whaisi au ia tupuafi le se kalo mo oe ngā e kefi a kalia Iesu e vea mahali mwhao e a vea i oe ma mahalo e tua ia wa e le ai lava se e sao waku le mahalo le pe a le hui a Iesu ke wiso le kupo le mahalo ia waku le sunga e wafi. Aleluia. A whai e ki fia u whale i le mahalo le o Iesu le whai kokoa. So se whai kokoa e le mawhainga e lako kakala mai kokonga e kakala kui whafo lungu wima o lau susunga e kakala le whai kokoa o ngai a ke oile ki e kakala i lo loko Amen. inga ia whau whale Iesu e vea maali ima whaola i lo soifua e mai se foi o sa mako ia whakaika i mai upo le talo le asau ni ia fiafi ia vi ia o ele tama o ele langi ono o lau upu whaftai lau upu le nei po o whanongo iai o utalia ina nei o Iesu e vea maali ima whaola i lo uolanga a wa a o le ui atu i ate oe e le mawhai ono o sao whanga atu i le mano e whaavavalu whaamole mole whaamangalo mai ate au i o se mauleanga a o utalia nei o Iesu i le nei a fiafi e vea malii ma whaaola i lo uolanga i a lofangia fisosoani mai tautai mai i a te au i lau tautonga wa uma ona o sia ma o i le nei a fiafi i le suafo Iesu. Amen. Val au ta mai nei a fiafi o i se tasi na te talo le nei te talo na o e te sila fia na le o te tala atu lo na loto ma tau tino atu i a te oi le nei a fiafi i anga le lei o e wha mau wha i longa e lo wanganga pa ia i a te ia ina ia whai o ia mau mea whai ngā ruenga a lo whangia leo leo ma pui pui a te ia mai ngā ruenga le fili o lo wha lave lave nei ma wha soi sai le nei whangai le tu mau atu i a te oi lo vi inga wha manuia i lau whanau o e na te talo mo le nei te talo ono lo suafa Iesu. Amen e ma amen. Amen ia e atu i sunga e au mo talo ia fiafi a whai Iesu mai so mana onga e leo ia te maa ua se tau na onu maa ua la wani mea whai maruenga au mātou te tātou te wha moe ina mana o le atua pa i atu, pa i ifo, pa i ani pa i mai ni nana i man wha manolo ia mai se mana onga o mia nia fiafi tātou talo ia ta maa nia fiafi mātou wha pe atu ia tu mau atu ia te oere vi inga o e tu poto o e tu mamanu e pa ia e di aise tasi tu samoe wala watu le tua o aise o mai se tina se tama teine se tama o whaarungo longo Haleluia. Mātu te talo le tua i le whaatua tua ma le tari tonu si atu ma ua lima i a te oe a fioifo fioane wha malo lo i le tama i le tina i le teine i le tama pa i ei lau wha malo lo i lau se i o i le lofi o na vailo mātou tama wha sao loto ma i nā tau ma i ti ngā o le tino no mātou tua talo fo i le tua se waise o i se mana onga o le alawa se mana onga le tua wa e sila fia tama talo i e wha awheno a i le tua i le mana onga le tama tina o le tama o le teine ia iairo manuia wha manuia o i o wha longolongo ma mata mata mai ni nei ia fiafi tama wha manuia fo i la o auna ia mai se fo i le nei e kale sia o wha avangoa ina le nei whale tama whai ma au nanga ma tautua ina i le upo le malo na o fio i e wha manuia le tua ne whangaruina nei o mātua tai mai se pa ia lau whaingaruenga ma wharatua e kare sia e fia tamā e iai le anga le leo lau fio ma tamai o le nei a fiafi to e taimi o le nei po kalame no Iesu
Amen, amen. Ya. Nia fiafi, ya. Tātou polkalami na Samoa, ya. Nā fwoi se upo la vale, se upo sara fwoi se nangari, nia fiafi, ya whamahua i whale, tua nā, ya nia fiafi, ya. Tātou toi whenua e fwoi, nā wa yaso a sau, ya whamunuia le tua i toi engo newa yaso, ia i le angalilei ma le lofa o le atua ia whamunuia atu le atua ono o Yesu ke wiso lo mātou o limo le mātou whao. Amen. 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 Ia le bara. Patalo fatu I lau mai moanga Samoa ene nei tu lau le aso. Io paia whale tala le lei, io mamalu whale tunu u tainane o mamalu whale malo. Au le nei whamanuianga he whaasingo tonu lava I le nei whala popotonga po le nei company fau ua whatuina e tau o le Alia Tours. Ona ua iai le whamoemoe lātou te tāpena ina tulanga uma mo whamoemoenga o tangata mai moa. Ma tangata fia whata whao de lalolangi atoa. Ai me se ai e fito I tonu la lātou o nanga I le nuupa ia I Usalema po Israelu. Verne ia vano tāua mo le tuaimo mo ngā lofa unei, la audi le mali atoa, le watea po le tai fosi, o le ministao whaatoanga ma whai ngā whaiva e mo moli atuai wha manuianga, I la o tau tau mo whainga. O Yerusalema, po le nuupa ia o Israelu, o le nuu o le atua, ma o I e tau nuu ma I ai tuli ingo le lalolangi I le tala whasolopito. Ma o te matua I o lango ina la o tau tau mawhainga. Ina ia manuia ma maua I lato uma o eo la malanga siasi ma malanga mai moa I le nuupa ia. Wha matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma I le tusi pa ia. E wha mautu ina ai lo tātou telitonunga ai maise lo tātou wha tua. I le tau langa ma le wha o la tanga na saunia. E Yesu Keriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nupa ia Yerusalema. E peiona o moli mawina ina ua o wa siasi fo ia I le tausanga. Ta si iva ma le tausanga luafe. Whamanui atu le tau mawhainga a I lato umma o e o la atau aveina ma puleina ma whaafoeina le Alia Tours. Ina ia manuia la o tau tau mawhainga. Whamoe le atua. Ma I o tau mana tua. O lo o iai le whea ngainga Samoa. Ma Yerusalema le nupa ia. Whea ngainga le atua o te whamanuia. Ia I la tau e whamanuia I lo nu. Mai o te whamalaia fo ia I la tau. O e whetu I lo nu. Yerusalema I o I mata. O le atua I le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola e le atua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le atua. Ina ua malanga I la tau na wha tau nuu ina le malanga I kanana. Ia manuia lo tau wha moe Alia Tours. Ma ia lo fangia le atua ia wha tau nuu fuafanga uma. Wa utau tāpenanga ina I le nei au nanga tāua. Wha manuia le atua soifua mai manuia. Greetings and talofa to you all, our distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to convey my sincerely appreciation and my blessing to the Alia Tours for such a great initiative to start this tour company to accommodate all the people that wish to visit the Holy Land of Jerusalem in Israel. Jerusalem in Israel is the land of God on earth. That is where all the history is written and all the history will revive in future when Jesus, our Savior, will come back. I wish to congratulate the Alia Tours and the people involved, the management, the administrators, and wish you the very best for all the plans and preparation that will guide and look after each and everyone that will wish to travel to Jerusalem. I have been witnesses myself in 1999
And 2,000 years when I visit Jerusalem, it's unbelievable. It's heaven on earth, where all the sites, the scriptures that is written in the Bible and the history and the present and the future, this is the land of promise that God has been offering to us. And it brings back all the strengthening of our hearts and our soul and our faith in Christian in this world where we're living in. I wish you the very best, Aliyah Tours, and my only advice is to trust the Lord with all the plans that we are just about to deliver for all the people that we wish to travel to the Holy Land. God bless you all. God bless. To all our friends in New Zealand, Australia, and the islands, I have good news for you. Aliyah Tours is open in your region, headed by Timo Williams. The whole idea is to bring Christian groups from your region, churches, leaders, worship leaders, to come here to the land of the Bible, to be encouraged, to walk where things really happen, to taste and to touch the miracle that God has done with the people of Israel. I want to encourage you to be in touch with Aliyah Tours so they can organize your next tour to the land of the Bible. And I hope, like we say in Hebrew, Bashana Haba B'Yerushalayim. See you next year in Jerusalem. Thank you, Timo, for all your hard work. To you guys, let us come up to the house of the Lord in Jerusalem. I have taken 2 tours of Israel with Pastor Timo in 2013 and in 2016. What I like about the tours with Pastor Timo, the tours of Israel, is his intimate knowledge of the land of Israel, his passion for the people, and his passion for the land. He's a great Bible teacher, and he was able to explain clearly the events of the Bible that occurred at the various locations we visited. One of my favorite memorable experience of Israel was in Jerusalem, walking up the hill, Via Dolorosa Street, and imagining Jesus carrying the cross up the hill to be crucified. We were so emotional that day. It's beautiful. It was beautiful to experience Jerusalem that way. I highly recommend the tours of Israel with Pastor Timo, and I look forward to joining one of his tours in the near future. Shalom to the beautiful people of Samoa. My name is David Del Coso Westerman, and I'm a tour guide here in Israel. I'm in the Valley of Jezreel right now on Mount Carmel. And it's been a pleasure working several times already with Brother Timo, and I look forward to work again with him and the beautiful groups that he brings. Really nice people that are a blessing to us, to this country, and I have a wonderful time going through the country and sharing and learning about all the different important things that happened over here, and being part of the amazing groups that he organizes. So I just want to bless Timo and send him my regards, and to tell everybody that is considering coming to the Holy Land, to tell you that Timo is really the best option. All the best.